scientists abanunuzi era gano byatomeza mu biseera bya privatization yabere yamaani eno abatomeza ino ni President Museveni yava yakati abasada abatukola bubi so bawala okunigira yali Prime Minister Mosadage Mohamed olwoku nationalizing Anglo-Persian company aba America n'Abangereza ni ba security agencies baby omuli CIA ni British Military Intelligence Section 6 jebeta M16 bagamba Mosadage era nga bamaze okumuwamba the American, British and the French oil companies bafuna ebitundu 4 ku buli 10 mu company erigendi koberanga ya shares dali ebitundu 4 ku buli 10 akali amafuta tugenda ku ebitundu 4 ku 10 bene bagabane ensi 3 oluvanyuma lw'okuba nti ona yali agemye obuyinza yali ali kubeeguya yayikiriza kino kyanizaamu aba Iran era ano bakulaga the British and French oil companies obtained a 40% stake in the Iranian oil industry for a period of 25 years starting August 29, 1954. America obwetandise okwingira mu Iran amafuta gona agasimu akwefuna ku bitundu 4 ku buli 10 ndozo tegeero obwibi bwa America ayi bakuidampala bakolera hands ng'omukulu byakoba era enkolagana ya America yeyongera ino ni kingi oluvanyuma lw'okuba nti baali babinze ono mulanga yali Prime Minister Mohamed Mosadagi era America byakolagana ino ni kingi ono gwenkobeiro omuvuko ono Pahlavi ayali president wa USA gubayitanga Dwight Eisenhower yasaininga gibayitanga a civil nuclear cooperation agreement with Iran in 1957 mu byafayo Iran ngetandise okufuuka ensi ekolagana nabo ayali president ono kubayitanga Dwight Eisenhower wa America yabasayiningisa n'endagaano ntujja bazimbira jebeta nuclear proliferation agreement nti tubazimbire ni nuclear era n'ensi yasooka mu kyondo ky'Abagalabu okuba ni nuclear Iran ne yasooka nga ya America nekoze eki neri muzimbira oba olitegera kyenditegeza era bakulaga nti wakati in 19 as a result the Americans built the first nuclear reactors for Iran and also trained Iranian scientists. That is how the Tehran in the capital city Tehran Nuclear Research Center with a reactor fueled by enriched uranium supplied by the US. Uranium ayakola reactors the nuclear American yamba itegeze ibye ngekolagana naye omukwana gwamani era mu 1979 USA yagamu amani n'omuntu mukago wayo Iran oliwulya era wano revolution yaliwo babinga omuvubuko yali akuze afude musada mukulu ono gwendi koberanga Pahlavi Mohamed bamubinga era omusada ayakulembera mu kwekalakasa kuno n'okubinga Pahlavi bamwetanga Ruhollah Mousavi Khomeini era ano Khomeini naye asooka okuba supreme leader owa Islamic Republic of Iran olikiwulya era abantu akibogera ku musada buti ng'ono ali ku Ayatollah Khamenei ono kibuti kino ekitiibwa ekitandikira buli afuuka omukulembeze supreme leader ola yabinga olwo ayali omuvuka era n'akairi kana kokola ebyekiyaye gobe ono supreme leader atandika okuba head of state the highest political and religious authority akadi butebigambagana ku by'idini twebuzanga ku muntu gotunanga ekitiibwa ekya Ayatollah agemyemu era gano kyaniza ino obukulembeze bwa America era constitution empyaka mu 1989 bajodoputinga empyaka mu Iran era balonda ni president omuyaka mu Iran gwaitanga Akbar Lafazjani ono yakyala ku Uganda ndakulaga bichi byaga M7 nensi ya Uganda Mohamed Khomeini mu 1997 okutuka 2005 Mohamud Ahmadinejad ono mutegera bulungi no amasulubu yakyala kuningano mu Uganda ono yakulembera ensi eno from 2005 to 2013 ono Hassan Rouhani mu 2013 paka mu 2021
omutegera bulungi bona bakyali ku mulembe gwa President Museveni abano ndikulaga bati abakulembeze abaidye nga balondebwawo ono omwidukira bamu kubali Ibrahim Raisi ono bali bakamwita ono mu 2024 ni Masudi Pazekesayan ono nali ku bukulembeze oba okitegera so bwe twenda okulingirira olunaku olwaleero abakulembeze b'ensi ya Iran engeri gibaidye nga bakyala ku Uganda nenkolagana yebe ni President Museveni ni Museveni yena bwasituike nga wano naja nakyala ku Iran mu bukulembeze la bwa musada gwayitanga Lafasanjan mu 1990 n'omulala President Museveni nga ni president gaifwana 1990 na mulala yali akafuga emyaka nga musanvu atijigala musanvu ng'etaano ayikuwa nekyenda n'omulala obala kinana n'omukaaga yaingira 86 sebe ejo giba musanvu 86 mwaka mulamba kuba yagama mu January 87 yagama mu January 87 yeje ebiri gibe etaano 87 yebiri 88 esatu 89 ena 90 etaano ono akyala mu 91 mukaaga amana yali yatandise okwenozamu yali bwe bamerawo yali yakatolera awakosaga kigambo kingaka alimata era nabuti kisinzira ku ngeri gy'omubwoinemu musadde mukano okulumuka abamunonereza batandika bona yatambula abamunonereza balumuka bulumuka President Museveni akalimi ebyo bakoba so Lafanjan nga bajeno saka 1991 when Lafanjan was the president of Iran his country signed a memorandum of understanding with Uganda bakola endagaana ojebeta MOU ni Uganda in the following year mwaka gol kumyolende ichenda nebi President Museveni yaje yakyala ku munsi eno eya omulundi ogwasooka okukyala Iran mu 1992 nga president era bamuwaana ino nti akoze emirimu era M7 mu myaka ekitono era yena byagema akazindalo yawaana omugenzi gwe bayita Khomeini Khomeini nti yakola emirimu mingi ino n'okulira mu Iranian Revolution eya 1979 gyenkobeere nga bali kuwamba wale Pahlavi Muhammad idukira yaliwo era Rafsanjani mu luzungu akati self-precated by visiting Uganda yena ngena kwedda omwezi 5 ogw'omunana 1996 yakyala ku Uganda gawo tumazolonda President Museveni mu gw'omunana yali amaze okulondebwa awo nga mata 1996 ikumi awo jigeze ejo gyali gya cash ikumi gire musoka kadi gya cash muna ndikoberanga nga okubita batimba ige Simba line sada ige nga bwe kiri but you always didn't the same why muna no bwagizi bwona bulimu bulimu tobujaino bulimu ndakika dekoze kongereyo ndala kuibiri nongerayo kundala era bakulaga nti omusaadha ono gwebayitanga Lafanjani mu bukulembeze bwe buyamala ku ntebe eno yakyala mu nsi 8 donka olikulya ensi yakyalira mwali mu Senegal Sudani idukira yali ekali namba Kenya Tanzania Zimbabwe South Africa ni Togo oyo ndi Lafanjani ifenga totairimu anti Florida amaze okukyala mu 1996 buti emyaka gye gyeyiraku omunana gyafuga era yakyala ku munsi 8 nga bwende kumenaire edindi tegeza yakyala mu 7 Uganda nayo omunana yatandikira mu Uganda yakyala mu dindi da Africa monka nedindi atukulaze kanu kuluka olwa Africa President Lafanjani afuga emyaka 8 ayo okukyala kwa Lafanjani mu Uganda kwaniza ino aba America n'aba Israel olikule idukira nti Lafanjani yali amaze okuira mu okuzimba uranium center mu Tehran n'okuzimba nuclear so bwakyala mu Uganda bananka kati Uganda yene nesobola okwikiriza omuntu ono okubanga alina omusaadha ono Uganda yaife idukira nti omusaadha gobeta Khomeini ye bwe yali ali kugema obuyinza yakati bino biri an Muslim ebyokuzimba nuclear naita abantu tibya Kisilamu tubitolewo buti abamu Lafanjani bwida nagama obuyinza n'abizaawo batandika okumwekengera olikuli bajamasa ka during his visit to Uganda Iran and Uganda signed 8 cooperation agreements including Iran's pledge to provide $10
10 million loan to Uganda yali tutandikiriza obwo bintu byokwekopa n'okwewola Rafsanjani yatusubizayo emiliyoni